Ada yang angkat kaki. Ini enaknya antara lapar apa doyan. Lagi sayang. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini kalian lihat udah ada lobak segede ini yang kita petik di ladang lobak di depan rumah. Bayangkan dong, happy banget. Tuh, ini daunnya. Terakhir itu banyak yang bilang daunnya ini bisa ditumis-tumis, jadi daunnya bakalan mama cabut dan tidak mama buang ya. Kayak gini. Besok mau mama tumis. Yang lain masih di ember di luar, mama redam di air biar tanah lumpurnya cepet lunturnya gitu loh. Kayak gini. Wow. Oke deh. Kalian pasti tahu tahun lalu mama pakai lobak ini untuk bikin apa? Selain bikin kimchi lobak ala Korea, mama juga masak sop Bandung atau soto Bandung pakai lobak. Jadi hari ini mama bakalan masak itu untuk makan malam kita. Check it out. Jadi ini adalah soto Bandung versi cemplang-cemplung. Ada bawang bombay dan ada bawang putih yang sudah dicincang-cincang kasar. Ini kita tumis. Halo? Halo? Waktunya makan. Baki. Sui. Ternyata dari makan baki. Itu ada sambal. Sendok kecilnya ada. Kamu pakai kecap kali. Itu aja sambalnya. Selamat makan. Selamat makan. Kelihatan semuanya. Kita mau pakai kecap manis, soalnya ini langganan kecap manis ini pasukannya. Wah, lekker. Enak. Enak banget. Aku cobain dulu sebelum dikucur. Betul?
Jeruk nipis. Hey. Oh my god. Hoppala. Soto Bandung ala mama minus kacang apa ya? Kacang kedelai, bukan keledai kan? Keledai itu yang kayak kuda. Kedelai itu dongking. Apa ya? Pokoknya kacang keledai, kacang kedelai. Minus kacang kedelai. Aku mau sambal. Ist das Sambal so richtig sehr scharf? Sambalnya pedas, iya sambalnya pedas. Gut, das man keine Ketchup meines Landes. So gut. Mama. Enak, selamat makan. Kasihan ngeliatin. Mama möchte ein gutes Fisch-Sambal. Pedas sambalnya loh, hati-hati. Der Fisch. Oh nggak ada, masa makan soto pakai sambal ikan kamu? Kannst du mir etwas, Kasih sambal, Hey, kita dann kasih lemon, biar seger. das hier. Hmm, Gib mir Nur mit John. ya mau pakai lobak dari depan rumah. Danke. Da wird es auch gut warm. Selamat makan, Selamat aku makan. cobain ininya dulu. Ich will am ersten nämlich diese Bett. Die darf ich dir anlassen. Wah, Ja, Die Sambal enak. enak Fleisch banget. ist auch so weich. Hmm. Ich probiere jetzt deinen Dünger. Nicht Dünger. Tadi. Retti. Maar das ist ja. Warum habe ich einen Mantap. Dünger gemacht? Lobak ini. Ich habe nur Lobak. nicht beobachtet, Mama. Lobak? Mama, ich habe nicht so geguckt. Hai Yumi. Ini enaknya. Ja, man hat gezählt. Panas. Aber ich stelle mich schon mit leer. Penggantinya kacang ada bak Epson tuh. Ini crunchy-crunchy. Mit John? Sampai ngencas. Gudang di Hoboruda? Gudang di Otondida? Iya, ketawa dibilang gitu. Gudang di Hoda? Immer da. Ah, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Juna. Ja, hallo. Mantap. Kann man immer weiter. Lagi sayang. Habis. Ja. Warum bist du immer so schnell fertig? Weil ich hungrig bin. Aber so schnell fertig. Nicht da. Was ich sage. Papa. Makasih. Panas ya? Lagi. Sama. Ada yang nyempil anak bayi. Lagi. Luar biasa. Was so scharf. Kamu banyak ngasih sambal. Mama bilang ada di pedas. Ja, einen ganzen Teelöffel gemacht. Wah, Das ist ein Teelöffel. ya. So extrem irgendwie scharf. Mama bilang pedas, makanya hati-hati. Aber ist lecker. Ladangnya luas banget depan rumah. Ich liebe scharf. Besok-besok kita mau bikin kimchi. Lagi ya. Was ist das? Bawang goreng. Dari toko Anda Kerandasan Balikpapan. Tuh. Baru buka ini yang pertama. Oh, achso. Mama dapat 2 gede. Ja, bitte. Oh ja. Udah habis setengah toplesnya belum Mama isi, jadi Mama ambil langsung dari Das scharf. besarnya aja. Mama, das scharf. Kayak banyak-banyak biar enak. Ini nggak pedas. Das Zwiebeln. Oh, bawang. Mau juga? Bitte.
Iya kan? Mau ke maki? Harta karun. Rara, Yumi-chan. Kasih sambelnya dikit. Sudah melucu. Non mi spacca la festa, la mamma. Aduh. Ini soto Bandung versi cemplung-cemplung ya. Oh Yumi. Asli booster. Poi posso da tutte porzioni. Panas. Mau lagi? Tambah. Endol surendol. Ada yang angkat kaki. Kakinya satu ke meja dong. Anak siapa ini? Cosa? Anak siapa ini? Kakinya satu di atas meja. Ih, minta digigit. Oh. Mama buat Yumi. Asli booster. Satu lagi. Satu lagi. No, più Mama. Tetik. Sedikit aja. Tambah. Oh, Kocik habis. Oh iya, habis punya kocik. He's a mouse. Ini luar biasa ya, abang makannya sampai 3 porsi. Iya. Antara lapar apa doyan. Kocik ist erstmal erster. Oh, Das ist immer letzter. pertama kalinya ini kayaknya kocik yang pertama kelar ya, juara 1. Biasanya selalu dia bilang makan dulu ya gitu. Erster. Kamu yang pertama. Tuh, kita makan dulu ya. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. Bye. Sarani. The bomb. Gimana kocik? Gimana kocik? The bomb. Dia yang pertama habis, bayangkan. Pecinta sup.